fotografija na vašem Facebook profilu govori da podržavate Praljka i šestorku koja je u Hagu. Evo za kraj, možete li reći gledateljima što vi osobno mislite o toj presudi, što očekujete, kakva bi ona mogla biti? Što se tiče haške šestorke, general Slobodan Praljak je bio moj nadređeni, znači moj zapovjednik. Ja sam apsolutno uvjeren u njegovu nevinost. Nikada nisam vidio zapovjed generala Praljka u kojoj nije bilo striktno navedeno postupanje prema zarobljenicima, postupanje prema civilima, znači poštivanje apsolutno svih ženevskih konvencija. Haški sud je politički sud, to je dokazala i ova presuda Vojislavu Šešelju i ja očekujem da će u žalbenom postupku te kazne biti drastično umanjene. Nažalost, ne očekujemo oslobađajuće, jer iz Haga niko nije otišao da nije odležao barem onoliko vremena koliko je bio. S tim da moram reći da je meni žao da gospoda u Republici Hrvatskoj ne prepoznaju težinu optužnice. Znači, ondje se ne sudi Slobodanu Praljku i Valentinu Ćoriću, ondje se sudi Herceg Bosni i Republici Hrvatskoj. Optužnica navodi združeni zločinački pothvat Republike Hrvatske i Herceg Bosne protiv bošnjačkog naroda, što je totalna glupost, moram se tako izraziti. Znači, danas su prostori Herceg Bosne jedini prostori na kojim ne postoji ni jedna masovna grobnica. Nas prozivaju za neke logore smrti, kako ih nazivaju, a ne spominju preko 100 logora koje je takozvana armija Bosne i Hercegovine osnovala i u kojim je držala zarobljene Hrvate. Mislim da tu moramo dijametralno mijenjati retoriku, da to jednostavno ne smijemo dozvoljavati. Da im ne padne više na pamet da pred bilo kim od nas kažu da je to zločinačka tvorevina, jer to nije bila, a kažem svog ratnog zapovjednika generala Praljka, evo i ovim putem pozdravljam i nadam se da ćemo se što prije vidjeti.